bok, ja sam Maja, a ovo je Šimer. Danas vam predstavljamo elegantnog, mišićavog i otmijenog ovčara snježno-bijele boje. Upoznajte švicarskog bijelog ovčara. Vjeruje se da je švicarski bijeli ovčar nastao od njemačkog ovčara s genom za bijelu boju dlake. Bijela boja dlake kod njemačkih ovčara je gledana kao mana. Prema priči, Adolf Hitler je zabranio držanje i uzgoj bijelih njemačkih ovčara, što je dovelo do istrebljenja pasmine u Europi. Ipak, zahvaljujući zaljubljenicima pasmine u Americi, ona je očuvana sve do danas. U Europu se vraća preko Švicarske, te tamo postaje priznata pasmina, pa otud i njeno ime. S obzirom na zajedničke gene... U Europu se vraća preko Kaj je bilo? A? Kaj hoćeš? Ajde lezi. Ajde lezi. 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 Bravo. Tako, čekat. U Europu se vraća preko Švicarske, te tamo postaje priznata pasmina, pa otud i njeno ime. S obzirom na zajedničke gene, švicarski bijeli ovčar ostao je sličan njemačkom ovčaru, međutim selekcijom je osim bijele boje dobio i nešto elegantniji izgled. Ovaj prekrasan pas naraste između 55 i 66 cm, a teži od 25 do 40 kg. Dlaka mu je kratka ili duga, grublje pokrovne dlake i nešto mekše podlake. Linja se, pa je redovito četkanje dio obavezne rutine. Životni vijek švicarskog bijelog ovčara je u prosjeku 12 godina. Švicarski bijeli ovčar je oprezan, zaštitnički nastrojen prema svojoj obitelji i izrazito inteligentan. Prema strancima je nepovjerljiv, međutim nešto je nježniji i smireniji od njemačkog ovčara. Uz dosljedan odgoj čvrste ruke i pravilnu socijalizaciju postaće odlično društvo za djecu i druge životinje. S obzirom na visoku inteligenciju, trening neće biti problem. Potrebna mu je svakodnevna fizička i mentalna aktivnost jer ima visoku razinu energije. Ukoliko ne troši višak energije, ovaj pas može postati destruktivan. Osigurajte dovoljno slobodnog vremena kako bi zadovoljili njegove potrebe. Trčanje, bicikliranje, planinarenje, bacanje loptica ili frizbija, sve to usrećit će ovog divnog psa. Jako je vezan za svog čovjeka i ne voli biti sam, pa će htjeti ići s vama kamo god pošli. Ako tražite elegantnog, velikog, aktivnog i izrazito privrženog psa, švicarski bijeli ovčar poput Šimer idealan je odabir za vas. Do idućeg puta, pazite na sebe i svoje ljubimce. Pozdrav!